Lotem ko. Nin kumtsene izu juvai. Journey shi juvai. Ike ina iti ena vetala kyuktolo nin kumu bekin katipesi izin shijamoy. But including me, we all like to travel light. Nin kumtse nisik kabze mtite izin shijene. Terenguna itiji hipo kikimelono. Nin zaneti shena adoi konye nin shikumtokle lunsha akyuye. Learn to travel light. Mtite izin kyu shikallo ip kyupes. Nin shikumto lunshani. Lotem ko. We are all travelers on this earth. Ayeri hipo itening nongo akyu yeri ye, mom itening nongo akyu kiye, ning ki kuchoku moe, mom ning yeri kuchoku moke. We are all here on this earth for a short period of time. Ado hamirengu likino ayeri polongo inke tono, niki kuchoye kungake, eno tilihi unke renguno ning kumts is jene. Iteji kone ning vule pinsha akyu ye, mtite izin kyu shikallo. Nim kutomono atala lakikin izu unkure, atala tsirotsin izu jeketwe aglikutopes, nilkin nikovekim shivechene, tiutoy nim arunk ghzla ipolore, nikovekim shiveku timekutomo acheni ipz, anyamga tipkone nikapesungo ankyuhu, nim kutomono mtite izum lakyu achene. Nim ya amako tipo apekim shi amako kimshi tipo peven shanima. We all want to throw it. Ikim osich leku anke. And the year. Agam no opele pelo kunga tope monke no. Ola kailaka osichle jene. Kitla ngware no keveni, kitla ngware no peveni, shomoveni, next month, next year ipi opshike, osas aktoku, azri kutokulu ilojamu. My dear young people, some of you are drifting down. You are really going down. Opele tipo takikum sujupenshane. Kuno la kachlengen itiji. Otlaki olki okhe tipo chedrik tepenshane. Otlaki olki okhe chedri lojulo. Kuno opele no kunga tope mungerengun osichlenkia. Kuno okovekim shankia. Is it bitterness? Is it anger, jealousy, gossip, unforgiving, unkindness, heart, disobedience, immoral activities, taking intoxicants, etc. I'm telling you, these stuffs will only wake you down and slow you down to grow spiritually. My dear friends, why don't you throw it or dump it before it ruins your life, before it's too late for you to come out from that pit? Kumsirkelo, nono baslo izijen, ekelo akupo bridge nono katanyesha akuno alamo ke passengers kovelo anyemra nong no hapuchekyu hampevelo azrile vesivelo ipkelo. No ye nono Uchekyu atipo toma sainkeke obek le pejupuz ki unatalo mova akashiva kene tipo pevepuz akiviye no khilvenane no re akiviye peve monane eke muku unatalo mova kene akashiva kene tipo pevepuz akiviye ogolo khilvenane ti hutoe tsala itiji jisno ovilo no nisas kusholu en igolo khinshaye no na khapus izjekyu lo time hami ikivelo pevelo ipkelo no yekipo pevenenkia ino kumsujam no re alo Kyu ye peve monan keni, ekim kyu no alo man keno, jusan keno, momu, mtum na shushui, kiki katao alo akyu kumtu ship savan keno, tipo upeve na nem tai, kurengu, nori no uche kyu atun shanke, nori kunga tun shanke, lotem ko. O kapesa kyu ye, no ne iten gene, kyu no kuship san gene tie no ne itene, alo mo kyu ye, peve mo kesha, kushie tipo pelo orme pe ankia, kushie tipo pelo na lokutulo o kapesa auve penkia. Timothy Pauno, Oral Akectolo, non kutoy o kipilo o kumlalo to kulishulaganamu, mom kakin shulaganamu, maye araje kivishulaganamu, dear kupulum pikene. You are still incomplete. Something is still missing in your life. No ye kilemu kucholo kivi tulmonane, ashoye timolo ye, aloviketwe anikemo, no ye kucholo kivi tipo pujushul monane, kurengu kucholo kivi ye, jisula uliki anke. Matiata kiviu pungu ajola kila na chirilo, jisino ishipe. Amlolo kumlhomishi anipi itikemi kumrai, kurengu kunga ye kipe ye pano kouke.
mloka chekemi kumgai korengo alhono pana kolo kono tnani akamtsa akarvimi kumgai korengo alhono tsne pipai kyum here pana kono itulnani achipiu mikutroshi Nishikiuno Apollo Achikeushi chekemi kumgai korengo alhono pana kolo piketsnani katami kolo amlo sakhi kakakemi kumgai Kurengo alhono panakosho amlo sakit nani akakamsam temte kemi kumgai kurengo panong ya alho itul nani timidolo alashits kemi kumgai kurengo panong ya alho nuliko ipikunani achipi umikuchoshi kurengo no katami no remeki kemi kumgai kurengo kunga yekipe ya panoko uke ipi yepepanye kucholo kivi hi kenel hotemko timilaki irona payeki jemi Kinimi ena akaka kumto shi kha ache ipe ekem palolo alo gono alo kivikahano ache kurang pa ye jisi palolo sasil mopo ache ke ipe itule ulala ki jisi no pavilo niye itijo kilongo ma sanjini ipe pavilo pikelo timtipa no ntaz asbo panongo akyo alono ikirve puze jisi pa kilo sasi ipe timtipo ye katami kumoy ekem zakai ke Panombu bolone ikirve kyu kiqiye. Panaloksa shiche kyu akhneti polono itsa ikirve kyu kiqi. Kilive kyu kiqi shitulane. Ibuzu pano jisupa kilo sa se ishtipe. Zakaina khikiteve. Zakaina kilive. Atsalati polono pa akhne mako kumtsupeve. Ena akikiliti mshilve kyu itulane. Jisi hitoy akapes akiteshive kulpo ane akhnepes akimteshive kulpo shikimteve khukimteve kulpo anke lotem kono yemtelun shanima itiji peve maye sakepo akyu kilive maye sakepo akyu kilin shanima peven shanima akhnepe kimje hapu cheke tolono ye alo kono itulmonan kene enono izi chekyu kili uniye jenikena atipo tomla venenke kumsik tejlo Rotukije jisi pishik anka. Rotukije he. Akhne pipe anka. Eke mu itije. Opela kumsik terben shane. Ipze. Zakayna kilil ketwe. Khikitel ketwe. Opela na. Khikitel ve penshan kilil ve penshane. Ope kimsho moko kimshi tipo ku angene tipo peve penshane. Johanna tsaki view. Chirib di ajom kuktulo ishi yapani. Konono jisi kimye. Eno, kutsikyu lukyu olucheni eno ipuno pakimie nani. Eno ipuno ningo ishi palau iripuzi pasasi nani ipe. Ike ipo kikiye pakilo kungalo nyungno unye chekyu alo sasi nani ipe ne. Kunono jisi kimie eno pano kutsikyu olu nikeno. Papu pama kilo sasi nani ipe nge. Jisine pe akyu no. Papu eno pama na akikutope pa akyu tipo lo. Sasinanye, ene tie kungala nyung sasin kyu tsape anye. Kilive kemi ye na pa goluve kemi ye. Bana kitsi kyu, kucho yesle kyu ye pepa ngine tipo pulikim tipo gol kemi ye. Pamana aki kuto pepa akyu tipo la sasinen kepi. Johanna tsa kivi chiribdi ajom kuktula ye pepa nye. Lote mko, nyung ya aki hipo lo unke runguna pula nke kumo kesha. Zakaire ulala ki ya akhnelo. Acheke, egem kogo, pana jisa sasa kushol vekeno. Paye idewa moy, ekemo, pasa se cheu veke. Luka tsa kivi chirito ka joto kulo jisina zakai vile shipe. Ishina khakula ki boy polo irva ipi pa vile pe. Kuto imrakya, nyung riti jisipele tishi, nyung vile pipen shanima. Jisiye, nyung kumtsu putsavai. Jisiye nyung kumtsu sasa kushol vai. Jisu tsukul vekem koke nyung ye. Ekem nyung na. Pekewe jene, otukeje jisu pekewa kya. Nyungu camping la revival la otukeje jisu sasu tusho kewe buzi. Itari idechile owa kya. Shimake, chumake, shomake, kilivenke ipi. Akhne pi pewe buzi, jisu utsukulvena. Otukeje pa uti pa pekewa kya. Tsaka kumsirlo. Lo temi ksamko. Itiji nono pula agaya kucho, choshi. Opela pa tsukulve penshane. Nyungu pa pshikhe movene. Rotukeje pa pshikhe anka. Tiye ku mehkiqem kumokene. Ekim oliki omhekeki. İlki imhekeki ke ipi kumsul penshane. İteci nyungu. Nyung kilo jisu sasine. Ene tiye. Nyungum lolo bengene. Nyungum lolo itici pasasine. Kuho. Zakayna.
就是把给了，把克了啥事干呢？阿扎了的包了呢，克的的包了呢，哈咕噜把克了一个位个，一点子阿老在一包就来给米，侬个过百万马三个的电侬一天呢，侬个就1千万马三个的电侬一天呢，侬个就很是真个的电侬一天个，的包一点子，就是别了。我给你落个白不是，我们给你落个白不是，的包快金太位子被莫给啥，的包十金太位子被莫给啥。你公个儿子了也没了莫给你，一个那个说子个，一根不到么呢？不是谁一直在看呢？你不搞不了，你们快跟着呢？也没了莫给，一根是过了半呢，跟着过了半呢。就阿拉莫给呢，就阿拉个啥个呢？的包开完，的包白完了咯。哎，那么这才一人给不搞不了咯，一边阿拉在一包白事，人根子儿子了一包学咁多来呢，地家阿拉在一包出来，根子白了毛了白呢，不是？再看呢，哈咕噜把给包了啥事了该对，一对是哈咕噜我给包了一个白呢，一对是哈咕噜我喝了一个白呢，个人头我咋了也你咋了，现在就没给了么太给，这人我那阿拉在一包出来，给你根子再看呢对，哈咕噜的包子个了不是，拍开么呢？就是呢，把为了比给对一定是欧了，哈咕噜一定是那欧给了一个外，哈咕噜一定是那欧喝了一个外一边，欧了比个小边个，阿拉在一包白事，人根子跟啥子来呢？阿拉在一包就为给你根子别了嘛个小边呢，阿门，阿拉是。